evening, Acholi. Welcome back to Chaka Leb Acholi. On show me Kwan Leb Acholi. Session number 54, reading on Palwar. Today I will be reading about Amica and Kwan. Please make sure to join our session with quite a lot of comments too. Okay. Please also share on the platform, whether on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Share with your friends, share with your community. What to Facebook, the Chaka Leb Acholi. That's the official page. Well, I'm going to Facebook, the Chaka Kwan, South Sudan, where I also share these recordings, including on our YouTube channel. The official YouTube channel is Chaka Leb Acholi Bene. Today I'm reading about Subclan Me Palwar or Loni Amica. I'm not sure if I'm pronouncing this correctly. Please drop your comments if you're from Palwar or if you're from Amica. If you can help me pronounce the name of this subgroup or subclan, Me Palwar. A-M-I-C-A, Amica. Okay. If you're from Amica, please also drop your comments under this video, or you can send me a private message. If I'm reading something incorrectly, or if some of the information that I'm sharing or reading today is inconsistent or not correct, please send me a DM or leave a comment on this video. So last week I Kwan about Palwar, which is another sub group me Palwar itself. Tina Kwan Amica. Okay. Hope everybody's doing well. Okay. I'm not going to waste too much time. I'm going to jump right into it. It's about 3 pages. Warga netie ocho warga adek wa waji Leb Acholi kono winya mabe. Amiro kwane mayuyot katwero. Katirodong. The DP. I'm going to schedule a program to make sure I join to read about the next subgroup or the subclan. Koyo Pabe or Koyo Pabi. I don't know what. I don't know how to pronounce that. Who may pronounce Nyingang in Guinea Mukonya? Drop your comments, or you can even send me a DM if you want to join me on this channel, so we can discuss Lokmi Palwar, Lokmi subgroup Me Palwar, Wole Lokmi Acholi Mopeken. Okay, I'm not gonna waste too much time. I hope my video is not delayed. I'm going to jump right into reading. Okay, okay. Going right into the reading. Lajojo joining on it. Look me Amica. Jo Amica tiegi dok ot Martina Beach mana ye icha wule iriok. What language is that even? Icha wule iriok. It sounds like Tubu, Madi, or from like Obo or something like that. Okay. Ikwari or Irumi. Okay. Pa Longuku. Jesus, what am I getting myself into? Pa Longuku. Longuku. Pa Longuku. Pa la Bamu. Sorry. Pa lo Bamu. Gi Lotiri. Tino. A beach. Mengoni Amica. Okay,
So la chojo divide log mi dogal eri wenga ha matino tino gumana. So ikom log mi icha gi kwari nyo iriok gi irumi wala iromi ochone nga dano mi dok ot mi icha wala ichar gi ikwari wala ikweri duchu obino gi iwala nyo katire. Okay, te kwar mi palwa wacho ni jo katire oriemo dano mi icha gi ikwari wago pilok mi nek ali magin obero katimo ikom dano matie idok od mi katire mokene. Okay, ibiro katima ranyo riemo gino. Okay, karong ningo lokma o wago pajo icha gi ikwari obero kidman kare gi kare dana mi icha gi ikwari omaro nekali dong jo katire bene onongo pe ngeo jo mene matie kanego dano ali. Okay, they were not sure. Okay, tie nino achiel latina nyaka mi katire tie kawot ikin yo. Okay, ichawa menu bene onongo tie lotina wobe ario okane iteng yo. Latina wobi achiel mi ichar ka latina wobi mokene mi ikweri ikare ma lotina wobe man oneno latina nyaka twin mi nek obino bodgi chut gino nego latina nyaka ka gino dok ite got iwala. Okay, gigu mabe la dira chiel mi katire ma onongo tie chok kenyu bene oneno tich aranyi palotino man la did ochwalo lok mi to palatina nyaka man bot kaha ka owaje bot gini be jopua to dongo romo komwa wago anongo ni dano matie kanego wan kany aye jo ichar gi ikweri yo ikwari aneno gi wanga gin otimo ikom latina nyaka wan dong miero watim gimo wala miero watim gin ango is a question. Okay, malo diro kaka unyo lokman gino nongo ne kony ne pere mi luen nyo mi chulo wangko gindong ochwalo duan bot luak mi katire duju kala chen gin bene ochwalo duan man bot mono wek mono aye unge tiki jo icha ka jo ikwari. Okay, yamo otero lokman bot jo ichar gi jo ikwari gin ma owinyo ni jo katire miro chwalo mono bodgi luoro makagin piman gino dak wako iwi god iwala. Okay, makun gin bene tamoni ngad mo pere matwero lubu korgi. Okay, so giluo ne muniti jon ge ringa gi chere gore wala. Okay, so ingeni no manok luak mi katire ochwalo lokwena dek bod mono. Okay, ikarma lokwena o igang pa mono gino waje bod gine la dit jo katire aye ochwalo wan bori
ki duana chiel ma pire tek. Luako nongo ni to tina wube mi icha gi ikweri nyo ikwari nego latina nyaka megi achiel. Pepi man keken log mi nek a li bene tie kamede ikindano. Luako chwalo wan buri weka nong yo ango mi jiro lokman. Okay? Monu dong obedo gi puoj ma dit bo luak mi katire mi chwalo bore duan ma chalo man. Mo weka en bene ong'eyo gin ma be wala ong'eyo gin ma tie ka time ikindano. Okay? Munu duoko bot lo kwena ni. Atamo ni mi jweko I don't know what this word is. Jweko lok mi nek ikinwu. Mirdana mi ichar gi kwari duchu o dak ping ite God. Kagino dak ping ite God. Chi dio wigi bero yo. Chi dio wigi bero yo. Weko nongo gin bene dako yot. Weko nongo gin bene dako yot. So mono ne, ku mono ne, mero jo ichar gi gina ikari o chwal gin wagi dako ite God. So therefore, mono nong tuero gin again. Dio gin bi kenyi control and gin mi manage population mono kagiti ite God kamatie chok again yala. Kama nong lunge kamagiti gi gore yadong. Okay, instead of kamagiti abiri mchangiti abirata giwori kane tengyo giwori kane kama papat. So mona ni okay, mira gi dakete God where they can be watched. Okay, yala mona dong okwanyo achikari apa. Omiyo bodgi lo dugu kagino chiro orware gi ruot lo tome lo tome. Okay, ikarma mono o iwi God iwala gino nongo cho gia wobe duchu o chiro di God kadwaro o lik gi okwero gama dong gi mon lotino dano mauti kachiel gi ruo lo tome mi iwala. Okay, ruot ojolo mono gi achikari mere ka omiyo bodgi pien mi bero gi pia mara. Ruot pe ong'eyo lok ang'o ma otero mono gi achikari bodgi iwi God iwala. Okay, did he not know? Kama ti atima ranyi magiti atima ne komdana ruot ching'eyo kone ninye. Okay, ma mono dong otiro maro yamo en mono odire chok ikom ruot lotom wala lotome ka wach bore ni ruot wabino idi kal Mary ting pien anongo duan gi bojo katire ni lotino mi ichar ki ikwari omar negali mi ario ni na pa ma karo angich lotino ichar gi ikwari bene onego latina nyaka megi achiel ma onongo tie kawuot iyo. Okay, what do you think? Kala chien lotina wobe man oringo wako iwi God kany. Ekare ma awinyo lok man chunyo chwe totual pien amiro wubet gi kuch ikinwu. Dong yo achiel mi kelo kuch ikinwu ena ye ni luak man wala luak Mary duchu miro odak ping ite God. What do you guys think? Ka wun mi Palwar nyo wun mi Amica mi katire wala kono mi kanye di Palwar wun bi wun your story eni kin mo time kere. Kadong achocho chani ngani ma mono tirolo
hoyo o maka kom ruot lo tome kagamo dok muno gidwan mi luoro ni la dit kai miro luak mera o dak piny ite got dok bene kai iwinya miro imi twero bot achikari wegin ochil dano duchu ma odong pajo kany ento gin miero pe onega gin miero pe onega chief edego niki kamono nene gid birga timo grama raja renyi kum dara miero chil gina kawain lakin pon nege an mun kiro lok ngane yala pien kacho gia wobe odugo gi dwa magin bene onongo achikari onego dano ma odongo pajo modong pajo gin bero gi luoro kalwak openyo welo penyani anga ma nego dano kidman andong abi wajo bodgini achikari pa munu aye onego mon lotino gi dano mauti pien munu miro ni dano mi icha gi ikweri ducho dak piny ite got munu chiko bene ni ka dano okwero odak piny ite got achikari duogo ka nego dano kidman pien ang'eyo maber ni kari bet awajo bot kari awaji bot luak mera ni munu miro ni wadak piny ento pe awacho iye lo minek gin pe biye mi dak piny ite got so he said but mono gi asikari wala security wala guards per ningo mara mo neki na ndega makolo pien ngeo ne ka koni waje bo luak per ka gi dugo gi doa wala dan ma dom gange we gi dak pinyi te god gi kwer bi na ko anyway we ko kilo ne ko gen anyway so mara so ne gen rie pien ngeo ma be ni luak per kon gi kwer ho lok mani we gi dare ite god okay so ni ngodong munu dong otio gi tam parut lo tome en o luonga chikari apa ka omiyo bod gi chik matek ni amiyo bod wu twero mi chelo dano moke ken ma wu neno iwi god kany ento ngara chil ke ken ma miro pe wu chel en aye rod lo tome so lo tome ne beno miyo twero mi ne ko jopera ha ken ngeo ni muni ma loy do loy en loy mun do iti gi twero loy en so omio dong omio the right but mono gi achikara mine ko jopera ko pien ngene kon gi kwera da wala gi kwera da pin okay what do you guys think leave your comments chief do ko gina ha o yelo mine ko jopera ha okay achikari peo gale gin o chako chelo mon lotino gi dano mati dano ma dong pajo e kare ma gin o winyo koko pa lo dugu ikin gang dano ma riek o ringa waka gino kane te kidi got ento dano ma lo mingo gin pori o bero katingo wangi malo dano ma aye ma achikari o nego so the curious mama pori gi dong pori gi tie winyo mudugu lo tie jelo dano o nego ge jëm ko mari ge nga gi wuño ñik mu dug ko ciaxo ciel mu dug jona gi nga okay gi otieno macho gi lotina wobe tie ka dugo gi doa gin onongo pin orube chet gi lach karang ni ngani dano buru magin okajo tiengi iwi lugore remo bene onongo pori mol gi kumdano mokene ni mol ninga ni moy gino nongo ruot lo tome obero maram kop oloy waka rem kop oloy waka en bene
ongoyo kome en ben ongoyo kome ni chunye chwe pigi ma mono timi kum dano mano kany dano ma okane ite kiri got opo wa gin bene pe ong'eyo ni ruoth lotoma ye omiyo tam marach kidman bod mono piman gin pe oyabo doggi mi wajo lok mo bod omego megi ma dugo gi dwa. So they never found any chief tugine omiyo twer bod mono mini ko jotuga iwi got Kenya. Dano ma dugo gi dwa openyo ruoth lotome ni anga ma onego bod wa dano kidman in kono ibuot kita manini ruoth gamo bod gini mono obino kan ki kero madit mono miro ni dano mi ichar gi ikwari duchu odak pinyi ted got mono bene ma onego mon lotino gi dano ma oti eno timo kidman mi nyuru bodwa ni ka wakwero dak piny en bi mere gi nego nyo kal luak owinyo lok en mere gi nek nyo ka luak owinyo lok to gino dak piny te got ka dano dak piny chi lok mi nek ma chalo man bichung rubanga pakwara ma konya rubanga pakwara ma konya en bene onongo dano ma lato unlo pa road pa joni dogo lo tomene dogo he's a coward. Angeko, what do you think? Drop your comments. If you're from Amica, if you're from Palwar, even if you're a Cholaki, would be when you look at Mama Tim or Joe making Amica. Kuja, drop your comments. Okay? Danami chagi ikwari obero gi luor madit. E karma gin winyo lokman gin dong owaje gi dwana chiel ni wandu chumiro wadak pinyi te got. Pien kape wadak piny kidma mono miro digi pori kelo bodwa to. Inge nina aboro dano duchu odak pinyi te got. Kala chien bene jo ichar gi ikwari o awogi te got iwala gino chiro ogero icheng gi dwe e Palwar, okay? Kala chien lo kwena pa ruoth lo tome o chwalo duan bod mono mi niango en ni luak mere dong o tiro dak e Palwar munu bene obero gi poch ma dit bod ruoth lo tome pi tama be ma en omiyo bore en bene obero gi yom chwiny mi winyo ni jo ichar gi ikwari otiro daka hoi Palwar. Okay. Tekwar mi Palwar wacho ni jo ichar gi ikwari aye okelo lok mi dwaro olik gi okwedo e Palwar. Okwedo neti kan drop your comments. Are you familiar with okwedo? Well, okwedo. Jone gibino gi okwedo. Where's okwedo? OKWEDO. Okwedo. Gibino gi okwedo ki daka Palwar ki mara dwayo olik ni. Okay? So riemo gina riema gi okwedo wale got iwala gi ringi oi Palwar chengi dwe. If you're from Palwar, leave your comments. What do you think? So gi kilo lugmi dwaro olik gi okwedo e Palwar man bene gin ma oweko tin dana mi Amica maro dwaro olik gi okwedo totwal. E gang mi Amica ringo olik gi ringo okwedo aye ringo ma pire tek. What do you think? Uchamo ringo olik? Meat? Okwedo ne kono ngone meat?
Drop your comments. Do you like eating olik bat? They eat bats, and I don't know what a quail is. They said chamone de Peter tech is like a delicacy to eat olik and oquedo. I don't know what a quail is. Please drop your comments if you know what a quail is. Apo. Ningodong kimaro chamone ringo oquedo a year ringo ma Peter tech mi jolo willow owora awora chalo ringo gueno ma Peter tech mi jolo willow idok actually mo kene. One actually mo kon lo jolo wan gi gueno. Ka jo palwa gindi maro olik. Ye okwero nengo. Thank you for. Now dori kom look mi amicha malo lungo gininga pa longo ku pa longo ku jo pa longo ku uchoninga dana mi dok ot pa longo ku obino gi agoro ma piny la dit agura aye okelo gin ingom mi palwa te kwaro pa chuli mi Sudan pe wajo luka ngo ma weho dano man o weho agoro wan bene pe wang'eyo mohamene magin odonyo kwede ingom mi palwa. If you're from Palongoku, Palwa, drop your comments. What do you think? Ubino ki kango kelo wuni mohaman. Okay. Yala regarding Jumi pa lobamu jopa lobamu mi palwa la chocho choringo dana mi dok ot pa lobamu obino gi pagaya mi pajok. Interesting. Kima wabero ka neno kwere ilok mi kwaro pajo pagaya te kwaro mi pajok wacho ni tieni na chiel awuobe gi cho mi pagaya chiri dwa gango dong gimon lotino gi cho moti mano mio kare bod jo yuaya mi timo gin ma twin gimiro ikom jo pagaya jo yuaya dong ochiro chobo mon lotino gi cho moti modong pajo rod opilu mi pagaya onongo bene odong pajo kid ma rodi achuli pe woro idwa jo yuaya bene onego wako ingen nego dano megi duchu jo yuaya okwanya agulu duchu matie igang gin ongol ringo pa dano okero idi agulu maparapat ka check iwi mach duan wachuni karma jo yuaya tiro timo tich aranyi megi gin bene okwanyo watong ke bu ke gikom ke parwar pilo wako ma wero jo pagaya dong labong okay adong ningo ikarma dana mi pagaya duho gi dwa gin onongo piny obale wako ma ngwech remo bedo ni wir ma ka kero odoko pere manongo ringo dano tie ka check ikieno ni ruk Lokman okelo luoro madiri twin jo pagaya mo weko dano modong gi laktong pa jo yuaya gino ket ata dan mo keno dongi pa jok ka jo pagaya mo kene kono oringo ipalwa gino chiro ogeri dok ot mi amicha kala chien gino lungo kum gini jo pa lobamu so jo magi ringo gi dok nik pa jo yuaya no gi tie part of pagaya gi ringo ipalwa gi chiro gin part of amicha dogola wala dok kina gang mingo jo pa lobamu unu jo magi bot gi ta kuya okay yala regarding jo mi lotiri dogola mi lotiri o waje ningo dana mi lotir
Bene obino gi katire lango. Source me information ininga JP Crasolera 1951. A book per mi luo. Choninga dana mi lo ti bene obino gi katire lango. What do you think? Drop your comments. Ento pewangio ka gin owuoro kachiel gi luak mokene ma obino gi katire. Did they come by themselves? Gibino gini kachiel gi jomi katire. What do you think? Drop your comments, okay? Kaimi Palwar, nyomi Amica, nyomi lotir, welotiri. Please drop your comments. Thank you so much. Kai miro ngio matuk ilok mi te kwarpa jolotiri. Kwan second edition me book man. So we're hoping one day ka be till Kwan a book any. I be in your second edition me book pa Saturnino Nyala. Well, I never know more information about group any. Me lotir group more information or better will limit it. So poor. Yellow now regarding looking team gi got me amicha. Team gi got me amicha. La chojo choning jo amicha will amicha tigi team achiel magi luongo ni team iliwa. Drop your comments. Am I saying that correctly? Thank you, Apua. Gin mene tigi got aria mana ye got iwala gi got achen. Okay? Jo amicha bene tigi jok achiel magi luongo ni jok Eli. Drop your comments. What do you think? Okay? And when ero don't come look me jo mi amicha. Okay? Amicha is divided gang into gang a beach, which is ngoni. Icha jo munu moriam gene magi maro negodano ne. Okay? Icha karmolo lunga gini jo iriok. Sans lo tugu, sans mari. Yala jo ikweri weng lo nek oriam gina hogi we got iwala we take God kagi kuje gering ho Palwar no they became part of Amica mi Palwar oriam gina rema mono oriam gina gitia ne hodano madu. Okay, yala jo pa longoku Longoku. What do you think? Kajopa lobamu. Jopa lobamu gi agi kom jopa gaya. Muno yuati aneko gingi ringo gi kuja. Gichi mere kom jo amicha mi Palwar gi sero kuja. Ka last o jolotiri magi bino gi ngoni lango ngoni. Katire lango. Okay. So dogang matino a beach make up Amica mi Palwar. Okay. So dano mi ichagi gi ikweri they came from Iwala or got Iwala ikatire. Okay. While jo mo ne chalgine Longoku gibino ga goro mapping Longoku wala Longoku jopa Longoku gibino ga goro mapping. Okay, nobody knows why gibino and what year gibino ka jopa lo bamu gibino gi pagaya giringo pa joginet jo Palwar Amica mi Palwar giringo gi jo nek pa yuaya. And last is katire olotiri magi birigi lat katire lang. Okay, team tugilo lunga nga iliwa got tugiti arela lunga nga iwala gi achen ka jok tuga chel malo lunga ni Eli or Eli
And one ero. So tomorrow I will read about Koyo Pabe. Well, Koyo Pabe. Pabe. I don't know. Help me. Drop your comments, please. Apo Amatek. If you're from Palwar, please leave your comments. What do you think about the information I share with Akwana Tine? Okay. Is there any corrections? Is there something you want to add? Parents too, what you're doing on it. Well, like grandparents and great grandparents who are doing achieve too, what you're doing on. Drop your comments, please. This is a learning platform. What you learn about culture too and history too. We're going to learn together. I'm going to excuse me. Okay. Again, tomorrow we'll be reading about Jopa, Koyo Pabe, another subgroup Mingwani, Palwar, or a subclan me Palwar. Apu Amatek, okay? Please make sure to like, comment, share, follow us on Facebook. We are on Facebook as Chaka Leb Acholi. I am also on Facebook as Chaka South Sudan. And we are on YouTube as Chaka Leb Acholi. Segment in Kwan Leb Acholi is within platform and being Chaka Leb Acholi. Okay, on host very Jacqueline account. I look forward to engaging with you guys tomorrow. Please engage with the platform, engage with the recording or the live. Let's discuss and let's learn together. Okay, Anapo Amatek. You guys have a good night and be safe. Take care, guys. Bye-bye.